Mugasomi omwanchu muligereria bwigeta seni kya Ndizi TV elitukoneria ijuma chitariki ni 5 mutenyo 5 na kabere omwaka w'ekiri 2022 chingakine ariganire kurugaiga ase studio nkumanye asenchera yobwenge nararia yagenderete gukoreka ase liroba lia Gusii na Kenya engima ase bali mogotobwate gwetera senchera ye mitandao tonyore gwetera Ndizi TV news ensemo ya YouTube nabo igononyane website nabo togotoka buna www.ndizitv.or.ke nonyane SMS neregabu ase TV yao nabo gotumekerengera kiao Ucharoro egereto sange asobwamo na mange na kwalganiria sense yeiga nendegendera ko banainche goika omwelio ekeronganetie nkwalgania senchera ya bene asemesa ya mangana amaya koiranande asegekeke kirebosyo egere nkumanya senchera yobwenge na rale yagendete gukoreka asichinse chiga chabono mobaso Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no liatogo konya na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta ekero tubwata mangana maya korwa se county ya Kisii ase bunge ya Bubasi abwa sabale mibeke meligie chae korwa se factory ya Itumbe amona Nyamache banyaliko bakoboli gwago koleta echae nyinge ase factory ya Nyamache asenge nchobuna nigo ebodi ye factory yo yanyaliko bage koleta amaunchurelio amaya abwa sabanyaliko bakoleta chi machine chingi ya chinya chigo chego konya asobokoreri bwemeremo ase factory yo kweneki ayo nabateneneri be factory ya Nyamache abo bayenekeretie abalemi buna banyariko bakorete chae asobonge asenge nchobone factory yo nigebwata chi machine chingia na inde chigokora emiremo ayo nigakwane tweli tukole igoro ase factory ya Nyamache chingaki aba director ne board ye chae korwa sensemeyo baumeranete amona balemi korwa se factory bere cha Nyamache amona Itumbe asibakwaneta mange igoro yo bolemi bwekemeli ye chae wajulisha ya kwamba pia board ime support sana kwa factory kwa upande ya machinery. Sasa tuko na dryer mpya kwa factory na hii inanisaidia sana katika kutengeneza ile quality mzuri ya chai. Na ile boiler ilikuwa imekaa sana karibu miaka 3-4 haifanyi, na hiyo ningependa kushukuru board na kuwajulisha wanakamati hii boiler sasa iko tayari na inafanya kazi. Sasa ile kitu yenye mimi sina ni majani chai, na ningeenda kuwaomba directors tafadhali mumalize hii kazi ya machineries yenye mmeanza kabla mwaka iende mbali, ili tuweze kutengenezea wakulima wetu pesa mapema. Kufungua Nyamache, tunaomba wakulima waweze kutuongezea chai mwaka huu. Tuko na matarajio mengi ukilinganisha ile chai yenye tulikuwa naye last year na hiyo mwaka ingine tulikuwa chini. Ningependa niweze kuhimiza kitu kipimo moja ya muhimu ya kazi ya chai, kwa sababu tuko biashara, ni kiwango ya ile miche uko naye na ile chai inatoa. Hiyo hesabu imetuweza kutupea kwa mwaka huu tuko 0.67. Hiyo ni average. Kumaanisha ukiwa na chai 1000 utakuwa unachuna 670 kilos. Na hiyo iko chini. Biashara inatakana uweze kuchuna hata kilo 2 kwa kila kisina. Kutegemea ile chai yenye tuko naye kwa area yetu. Ncheno mwegereri bwabalemi omwegereri bwabataka abatakanwa naboiga baburaka amona abantu bamenyete nobolema gosiba bwate obolema ayutalia mangana kolende na mangana ya Rachel Otundo yokoligekero kyobo women rep ase county ya Kisii chingake umeranete nabalemi korwa ase bunge ya Bubasi ensemo ya Nyamache abwasa tebete agucha kwenekia oletra monchorelia mange asobura ibwaye nigairete libagalia bene na gusaba balemi abo ekura asatebire agucha gokora amange amaya asensemo yobolemi obwachenu amo nichiseme koligi ne kyobo women rep igona atakande tamabadiliko asekerogekyo tinta konyora abantu bane bakulalamika mimi ntawaga kunyari bali nane koligi kerogoge korokwa women rep Dari Otundo nimekuwa nikiwa mtetezi
aseke ombekelige ko kugusi governance watch amangana yecha ya ino narukwa kwanire ngaki entambe na tibi mumanyi kuriyo kuriyo obo MP bwa Machoge ngotwara kwanire because sisi tunatetea kila mmoja njengo baboliga kwa sababu nimekuwa nikiwa mtetezi ona achirengo baboliga moko ngachinguru ekyo monge kerogo ndio niendelee kuwatetea nyinyi kama farmers usema nombo benaboli elia kabere ngento kene ya kabere tete koteba ndero munyaribali eke ona lenge nyaribali na leko ligie kerogo kyobo gabana ngo bala kotebe kerogo kyobo gabana nyaribali kere ekero running mate yane yagorwa neyo yongo yagore twe bono bagatebe kerogo kairane kerogo kyobo women rep bagatebe kerogo bo basikere ngotari njana bale kerogo gabana kitoko bale kerogo gabana lende gote nyaribali mongo tobo women rep muramo nginoyo mwana mukengangari moro chingana bako amabuya ingekeroge kyo nane ni matemo manyete na mnajua mimi kwa kila kona chinga kiecho no nere yokolie keroge kiekyo kurwase county ya Kisii Evelyn Nyoteyo kurwa sensema ya independent nigo airete chinga kiabene nere gukwanera abali mikro sensema yo nyamache abwasaliete ira yo guchakoreta mache amaya yo konywa unenchire yo gokonya bangina banya ko baguchandika asenga kintambe nabayigona tebe to bokoreri bwaye nigo borabe obokoreri borengaine ochasa bantu bonsi chinga kiasabete kura kurwase abalemi abo balenga sensemo ya nyamache Onkoligi ne kyobo women rep igona atakande tamabadiliko asekeroge ekyo tincha konyora abantu bane bakulalamika mimi nitawagawia rasilimali sawa tinigochi gotwara upendeleo egere menyoki ndoche mugati ndiete mono sana ichegucha wechinguru boranyare ngakia mambi na mambiende tonyore Bucha County na Kisii County egere oboraibweito bobobwa obwangake naende nko batebiga abanchali mbagamba ababasimu agamba talinga bali bakuboli ebirogo nababe balenda atembarame igona abasabe kura ya ino mongenche bieko mu Machoge ogendo Nyoteyo Evelyn egerende toborayo buya tupate mabadiliko kwa kaunti yetu kete ODM nale koligie gasinya kagenda independent eke manyererikiane neke huyu abangi na mora amjambo mukombosi inongoyo mbatora amache ebyombe mbagagereche besa buya ndende chintakana ndende abajane nkinande natigairi amache eke huyu neki amache nko batora ekigere point number 1 Kerato gutigana mangana yogo sabaye kura nigongo kuira wikase county ya Nairobi abwaseli tukuligoro ensema ya Bakenya abanyatwa bakurubekana guika asecha bisi chomorai bwense omoske Uhuru Kenyatta kurera ligo lije bintu byenge nchebuno bosi bwokoruga abwase batebira bangi babo bakuraranchara amona abana babo ekiagera ligo liryo bosi nigo ligendrete gutira ekero chibirengo byobogima bigendrete gokonga asense ya Kenya gatie byombe bikiranete ase okorobekana okwo molembe litkuligoro ngamone byombe korwa civil society amo nababwatani bande au bakurera obogima gokonga asense ya Kenya asibabolete serikali wesokia nako okeania amagoli ebintu byengencho asense ya Kenya Fanja, uchumi rudi chini, tukonja. Vyakula vimepanda sana. Bei ya vyakula vimepanda sana. Wakenya milioni 2 hawezi afford 1 meal per day. Kenyans are suffering. Na wadosi wale ambao wanafaa kuwa wanapigania Kenya wanajifanya ati yao pia wanastuka ati wa Kenya wako na njaa. Deputy President pia anasema Kenya iko na njaa. Sasa tunauliza, what kind of a country is this? Piga kura kama wamama wa Mathare bila bei ya chakula kupunguzwa. Yeah, because sisi ndio tunalipa high tax, sisi ni walipa ushuru na gharama ya chakula tumepandishiwa kwa kasi sana. Kwa hivyo leo uamuzi wetu kama wanasiasa wale ambao wanawania hizi viti kutoka president 47 counties mpaka MCAs
kama hawatatupunguzia bei ya chakula ambaye ni haki yetu kutoka kwa constitution yetu ya Kenya. Article 43 inatupatia fursa ya sisi wa Kenya kupata chakula. Watoto wako karibu kufa na njaa. Litukuli igoro ense ya Kenya ngati yechinse asensengima chanyaratko bachigo chengera litukuli omono bwege Swahili oyogo chengerwa kera lituko gosekera chitariki isano na ibere chomotienyi ogatano na kabere bunenjera ya moyo kuinyora omono oyo na koyokwana na kero kende koyosomia ochiasa borokigwa ase chiskuru ao nyora omono bwege Swahili nigore namba isano na ibere asensengima ekero tobwate gwetania emenwa chiri bwisano ogochigo kwanwa ase ensengima na kikiagerera bono ense ya Kenya yanyatko bakego chengera litukelio lege Swahili litukuligoro ekeraba manyi bomono oyo besogete na okwanera mange igoro yege Swahili omoyogo oyo nigokorekanete asomochio Nairobi ekerora etwe na Herbert Gizen oyoro moteneneri bwekyombe kya UNESCO nigeregati yebyombe biribigosira omonwa bwege Swahili asensengima muhimu kukumbuka kwa nini tarehe hii ilichaguliwa tarehe 7 Julai mwaka wa 1954. Chama cha Tanganyika African National Union TANU chini ya hayati Mwalimu Julius Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiswahili kilipitishwa kuwa lugha ya kuunganisha kwa ajili ya kupigania uhuru. Fundishwa katika mataifa mengi ya kimataifa. Ukiangalia Marekani kwa mfano, kuna vyuo vikuu zaidi ya 100 ambao vinafundisha Kiswahili, na Uingereza pia kuna Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu, Korea, Ujerumani na mahala kwingi. Hakuna lugha nyingine ya Kiafrika ambayo imeweza kujikita kama Kiswahili kilivyojikita. Kwa hivyo mambo hayo ndio baadhi ya mambo yaliyoweza kuzingatiwa katika uteuzi wa Kiswahili na kupewa siku yake maalum Julai 7. Mwancho muligereria na yana kuganire lituko ligia lya Kiswahili ekero abantu bange bagendete kulichengera kuro lituko ligoro nimanyetenga uyu no munwa oitogaiga obene elia gatiemenu elitogokwana asense yaito ya Kenya endonyore omuntu bwege Swahili ense ya South Africa nero nebegetemero bili yogo cha kya omuntu oyo bunenchire ya moyo koleta bantamo na kuigwana ekera banta bange bagusinyu kuigwana na asemenu eliende boigense ya Uganda nero nebegetemero bili yogo cha kya omuntu oyo bwege Swahili igobonege Swahili tigege sikwe kolende ntobesa kweba eluga yaito ya mama korunkaga iga kolende nigonkuganiria mwensi lituko lya Swahili ligia nonyeria korekanete abwe lituko lya igoro mbia mono asukwira chinga kichao na kuligereria amaya ime Ndizi TV na robansu bomugusi bali mwensi mwato bwate gwetera senchera ye mitandao ngwakangambia mono kegima yandrako baime ya Ndizi TV agekogera ya igamuna yanda mange ngochale chigo chikoraga chinsa 10 asenchera yobwenge oli olenge maega ye camera na ndoene kyabuno morobelio yoiga owikerera senchera yobo maene nigakoro kwa omosai jemo oyone kya chibicha amona mariogi awikira senchera yobo ikeranu nenchera yobo toereru no litwa konya nakomo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua auta na inchena ko yoletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.